Kibuzo ky'abakyala abatali bawo. Olina abamukyala we? Tangu yene yandikyuseemu twawala tumutuuma ekimu. Ekibuuzo ekisozi itikaafu eba masikiti. Bw'obanga olina niyo itikaafu eba muki? Eba masikiti. Bw'oba oli mu nnyumba yo nga gy'oli kujja okolera ibaada do nga yibona obusobozi bw'osobola eri masikiti ekulirala tosobole kuvaayo kugenda kukola ibaada n'abantu bo la haraji. Ewooza buzibu era ba mu nnyumba saala qiyamul layl saba Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah akwamukule. Ayo biba ekigambo ng'erina itikaafu kiba kirimu ki? Kiri mu masikiti. Ensonga ey'okubiri ezira muntu aba namukyala nga wuwe nga timuwo. Oyo munogere enangu yani bali malayawo. So tiki timukyala we. N'olwekyo bwe kiba nga kyamala okufa kyayonooneka ku ntandikwa olina musango gwakubanga olina omuntu munumba gwoteekirizibwa kuba naye. Kati inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah mulungi buli kyayikiriza kirina kuba kirungi. Kino kyonoonekera kubanga gw'oli kutoolera ti mulungi. Toyikirizibwa kuba naye nze nemugoba nti oba mutoolera oba otamutoolera kyenkoba nti mwetooleeku. Ng'okalina mutoolera zaka mwetooleeku ojja otereeze. Ekintu ekisinga okunnuma ku mbeera eyo Allah subhanahu wa ta'ala akuba ati ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yakobola wayikiza akuba ati bana mwetaase bene mutaase n'abaana bammwe mwina abantu bammwe mu muliro. Embeera eyogerwako mulina omukyala ayitimu mukiri nga ebiseera bingi eri kubanga kubazayo. Omuzaire akwati ndi bali eyo yamutwala n'abakoba nze nga taleeserano obona kati nze nina abantu bangi. Mwe mubeeyo nze kasandidi aye timukuwanga ekigambo timukuwanga ate wakoba timukuwanga ko nze nina abantu bange mweseetinga munyukubira esimu nze nina anga basanga beka muli yale wakisi yale webusi ya ekyokubiri omwana wa neighbor timwabona omusana yaleeta beyesunga eti baleeta tanka baleeta nze wangayo nga balyeseetinga balida buli lunaku lwe bali kuba mu bwenzi wallahi omusukuime muliro. Kati oli kwenda kulya kufuna tanka omwana wali kuyingira muliro kubanga olunaku lwatenduka naye ate nengaba kati yegayise naye ali jasi okuba naye munumba muli bulunaku ofuna omusango iwe baaba n'omwana ole. N'olwekyo tutaasa abaana omuliro ekigambo kuwoowa kirina empagi ibiri ijaabu wa kabulu. Olekkoba oti ndikiriza okuvumbiza muwala wange Amina mugamalale amuwaire 1000 muwaire mutwalo olw'ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala n'enkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndikiriza oli akuba ndikiriza kumfumbiza muwala wo Amina ebona obufumbo very simple bakolera ekyo bagi ayo watu tunandikiramu timukuwanga. Allahu akbar. Allah akusase. N'olwekyo ezza muntu aba n'omuntu munumba ketamusabanga amateeka n'aba mukazi we yaba malaya we era ne zaka tugimbanga kubanga already mufu yeri alina ekibuuzo waliwo kino muganga wange bakula abakozi amanda embuzi nokulazana kubuzi aye niya imana dole kulenga eziwa kwakishirizo salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekisooka yeti bambanda zaka kubanga taklifu okubanga omuntu akakatibwako okutola ekintu kubanga mulamu ate mukulu. Kati ife nifo tulina olutugakatibwako okutola ki zaka. Ayi mu bintu ebirungi ennyo nife okola emirimu ku nsi ng'omulimu ogwo guli munaddala okuwaayo
wasaba Allah timpeera ddako dimpeerani muganda wange yafa era basebe musaddaaka eyo nga musaba saddaaka libyegwe eri abaafa muganda wo maama wo baba wo ye takasobola atola musawo kuwayo 10 takasobola nolwekyo tola 10 n'emia yekoba nti ayi Allah sente dino nsaba empeera odimpeere fulani nolwekyo banga oteba olikikola kikirizibwa toleyo okoba oti ayi Allah ndikongera ku zakia fitiri eno olimenti sobola okufa ekizambo okutola kiro 5 akoba oti kantola ekiro 10 ekiro 75 aye ekiro 25 empeerero Allah nsaba odimpeere brother ali emagombe eyo wallahu alam walewo wano omukono wa nti omuntu atodde shahada olunaku lwaleero akakatibwako okutandika okusiiba enkya oba talina kusiiba mukitegeere atogere shahada ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu amakulu atogere shahada yakwingira ki musiramu omulyango oyo ni gate gyoyigula owangira ki wangira obusiramu kasita gate eyo ogingira bwe pap nongera munumba efeni obusiramu halas buli kimu kiba kikukakatamu okuba nga okikola okutandika kuolwo era yenawatonokwatija simba laini yaswala taidi kusaala taidi byebasoma ayabemu tumwekesanga ekigambo kirala yaja nekyo kirala yaja nekyo paka lwayo nolwekyo omuntu watula shahada saawa eno olwaido aba akakatibwako okolaki okubanga asiiba wallahu alam naam sekambuzaako ekibuuzo ku riya kati omuntu nga nze wembanga buli wengezaako okola ibada yange obanga ibada yona yajendi kukola katugeze okusaala okusiiba ndida mugula omutima nti nti gundi ali awo nti oba nani ali kumbona buti abe nga mpaanako era nga wemala amala naka nti nti nsomye ntya Kurani wembanga mbe ndi kusaaza nti ngisomye ntya ompa magezi ki kikyembe enkola embe nga nva ku lwiyo oyo abe nga nvaamu kubanga buli ibada gyenkola mbona nga aba ali kugiyita kindidamu nga ali kugikola Riya ekyetebwa riya min anwa shirk kiri emiteeko gya shiriki kubanga shiriki erimu emiteeko aye ogwo tigwaganulibwa amasabo omusamize tayagana muntu alikola kintu nti gundi leka amboni wariya kiba kintu kya mu mutima kubanga kikuba mu mutima muli nokutuma nti ekintu kino kakikole ku lwagundi kakati obuzibu obukireeta ekyo wasaawusa sheitaani nekola ki amagezi gensobola okuwagasookerwako al istiaadha min ashaitani rajim kubitiriza nekuba audhu billahi min ashaitani rajim audhu billahi min ashaitani rajim wastihdari adhamati llah n'okubanga oseesa ino obukulu bwa Allah n'okutegeera nti kyendiyikola ani mwene kyo ani yakintuma oyo yenkani gwoba oyenda akubone kubanga emirimu gyetukola buli lwoba nga totegeire ani yagukutuma nigetutomerera wajja walowooza oti bagwa bano okyova ogenda nti abantu abandi oluusi n'okusiima for example nga nkwinziza kulya abantu abandi bwakolera oba maama wo oba mukazi wo n'omugulira ekintu n'atasiima abandi akoba ti wallahi tikairayo okola ki kumugulira maama nemugulira olugoye nakoba nemugulira ekibi wallahi tikairayo omugulira nemukyalo tikairayo
oyongo mwana atabala akola kusimisana maama we bw'oba olikolerera maama we otakolanga kusimbisa maama we olikolerera mukazi we otakolanga kusimbisa mukazi we kubanga tinajjakulagira okumulabirira ekiragiro kyokulabirira omukazi ne maama n'abaana kyani kya Allah kati yogezaako okubona nti eyakulagira okubalabirira asiimye kasita asiima otemena aye ekibalemesa obufumbo ekiba kyagenge n'abaana kunoonya kusiima kwabwe ate nga tikutuukikako omwana Adamu. N'olwekyo ni kino singa mumutima mulala okuba oti ono tineyantuma okola ono eyantuma okola nani ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tekikulobera kulongoosa mulimu gwo kulongoosa Qur'an kisome ngole kisoma bulungi bene bakawati alhamdulillah wallahi Allah yakuwasa ulikola alhamdulillah kwa masha Allah sabira ku Allah anongere eddoboozi kale isaada mina shaitan kubitiriza kuba Allah akukingiza shaitan istihdar azamatillah obukulu bwa Allah obusese n'okumanya nti kyolikola nekikutuma ojja kubanga oyanguyibwa ino koti ndikola kusimbisa oli yantuma so ti bano bempangala nabo kuba Qur'an oligisa wano obanga oligisa ogikola Qur'an Allah naye yakutuma bano baleke bayinza kwati musaka asoma bobi abo baleke Allah subhanahu wa ta'ala kastasimba abantu bo abanadamu kola kyo baleke kijjakuyamba akola kuba ekintu ega kya mutima tikijja mangu mpola kijja kujja Allah subhanahu wa ta'ala akuize konte. Naam, sure.